Ebusiafo yamamu nyina mo ache emamu atrase biem enfamra Sompa 93.1 Kumase Brekwana woti yenka ewo sunyane Sompa 98.9 Samu ahudu ne ya kruche dia gun krata so amaso ne fuoti mi asonim kroje bronya boso me de toso aduonu enai ewo mfimpim mienu ene aduonu mienu mu no enne memenda no pay ena ye bebe ede amamuin ebusiofo ya kai se ensem no ebu fa fidie so no esa etwa ne ho ede afa befo kwatempo fidie so Facebook no eye Sompa 93.1 anase Sompa TV Ghana woko YouTube nso ye dem live e wo ho eye Sompa TV ene nsama hudu ye de ba beda mu de di motintimai no ebi ene se kane suafo ya no hwe adwadie ane fidinwuma so ye wura conspio gabra wade ensem bi atodwa senke be ya ban no enti adwumakuo bi ebeboa ma ne maboɔ wonom etimi atoto ede amatememfo sanso ena mampanya be de kire breya ye kasa de edan ahodo ane nwuma ahodo National Fire Service for wonom betimi ede adidwuma ewo basahare so no watimi akɔbiebia no ya emu nsem nyina so ewo hasenum na Deputy Speaker of Parliament ena kasa ye Radio Wise wade nsem bi etudwa no wɔkye senke be ya hyenkafo ni nyina no wɔye adwuma etemfaso de a ewo se watimi tuato enso etimi edema aban ne mu nsem ewo hasenum a yede ni nyina so eba abedan mo na yede ani kyerɛ mu nso so ekofo dua Presbyterian minister bi di atudwa se wo ba behwe suku nkwada wo musuku nketenkete suku atade nketenkete na so ye pane nyina no wo se wo musuku mu ho wo ba ya sa bia no ene obewo nkonsa na watimi akofie yewura Kennedy akompreko Japan enso e prince obetimi agita frank ade aman pp amanyoko no wodani so ade hunu bi atudwa ene anopei yede emu ensem ede ebema mo tera one media ene empanyefo so ayadom ejabasatia doye wom wonom acha niema bronya brayimu ama Share Christ Foundation ya wonom so ewo kokofu wonsa aka won de na arahosem bi nso wa hasen mu abusuafo opinfo bi a wo kyerɛ sɛ okwakosa ensuo wa bulem kowie ase mami one ne ba wo hye ne yam nyina kana nanan wato abulani mu a wato anananom ensie do abusuafo nsɛm wese ni afoforo ɛna enne anɔpɛi ɔhene yire mame akua yeboa asia mama tenase ya mede ma no begu ho asɛw ɛde amamu pike wa hasenom wono ɛna echinchin fidie no fruma ɛde amame sanso ɛna David ɛwɔ MC a hɔ a wono so ɛhwɛ amabɛfo kwantempo fidie no so nyina no enema nyina etimi akɔtɔ tebusua ye ntwa ye homla ye ba ensem no do sopo nyina no yetimi de amamo ya ba Sompa Ebusiafo yensha ensem na senanse yada wodi wani kyerem wo yadwa hodo so a eyade a enuane bo ehuru kɔ soro na yebedi bronyan na enkofo bi ekeka se sabre nyankopon yadom na abrewotia eyipoma kwan mu ama dollar na no wodi mika bababababa wo twe sidi na bo so nam so ente no sa ensem we se nyina ne niam bo nyina kɔ soro no nyame ayadom dollar no eni sidi no gyina bia no enhyada emu entwe sente no breya sidi na nya nwoden na wone ama foforo sika nso edi asie no ewo kwa paso ne de ene eniema bo no ye ba betete so ana sesen ewo ye dwama hodo so na asemwe sei ena aka ho bi ama panyipa ya kane na waya soafo edema adwade ne fidwuma so ye Dr. Ecospio Gabra wano so de nsama todwa no oche senka be ya aban no ebra so obetimi apa adwumakuo bi ana se badwakuo bi ede asi wo se we se de adwuma ya wono be ya eni se bi omo behwe se be ya niema boankasa no kwan ya de be fa so atememfo wo ho ebeto wonom abrekro na adwadefo so okofa niema ne ba no so no wo ho entimi ehia wonom na wonom etimi ate se PURC fo eni enso bu okosora na wonom so ehwe aboa ama na omatum kakra eba fom so a se be ya consumers nso wo mo beto wonom te no na wonom no mo ka bie wo mahia na ka atete saa niema no so eno ena Dr. Spio Gabra wono echom sa aban no wo ya saa de na enka ebetimi aboa
aboa ama nneɛma nyinaa kɔnkan ama ohiyehia bremu Ghana fo dodoɔ na ya wokɔ adwama so a yɛde nneɛma etwa wɔn matwa meneboɔ yɛde wɔnom nneɛma etwa wɔnom ɛwɔ boɔ kwan so no yɛ no enye boɔ pa kwan so no wɔhwɛ na nka watoto nneɛma de ama wɔnom wɔre nsɛm wɛsɛ nyinaa tudwa ɛwɔ nkrapopo ne mantɛm na no adanu akyi ya wabra kane soafoɔ ya no ɔno ɛhwɛ esikasɛm so Professor Kwesi Botwe Nyankopɔn ɛto ne nsa ɛfrɛ no na amammerɛ ne amanneɛ kwan so wɔhwɛ ayɛ amanneɛ ɛde ɛgya ne kwan ɛna yɛwura Spio Gabra wɔde nsɛm wɛsɛ nyinaa ɛtudwa. If you ask anybody who is trading in the financial markets, the truth is that the CD, the real value of the CD is how much it costs you to buy $1. And so the artificial differences that we are hearing that you can get $1 for 8 CDs, 9 CDs is not possible. If you talk to people really changing money, it's more like bring 12 CDs, I'll give you $1. 12.50, I'll give you $1. So that is where the dollar's value really is, and therefore the city's own value too. So we should stop playing games and gymnastics with each other. People's lives are at stake. People are dying in hospitals because of their inability to pay their hospital bills. And all of us who are going to the marketplaces, our families and wives, our children, are struggling to buy food at normal prices. Almost all things the prices have increased exponentially. And there are countries which have stabilized their prices. So we used to have a price and incomes board or another kinds of price control institutions, both for rentals, for rentals and for prices. And I think it's time to bring back some of those institutions and learn what worked well with those institutions that are supposed to control or influence prices and those what did not work so well. So we don't go and reinvent the wheel and bring back the bad aspects of those things. But Dr. Spio Gabra yate na numu asem no na nyina no na ekwan ya wasa aban ne hwe no opa adwumakuo bi na won metoto ne ma sebe ya ne ma boy ya to da bi ahuri kwasorosoro no wono betimi adada ne ma ni ewo ho na abusia wa ma na no apem wa woto aso woni nsemu na wakasa kakra edefa eye kane soafo ya no no ehwe sikasem so Professor Kwesi Botwe ono so nimu awonim no ene eniema bi a woye ya osusu se bi a etimi bua ya wono ankasa na ne rue entimi enfida. I met Professor Botwe at the University of Ghana campus when I was a student, and he was already a lecturer, so he was my senior by far. But we gained our friendship through our commitment to what we'll call left-of-center ideology, socialist thinking. And so he groomed some of us who were socialist-minded and who were also in Nkrumah's, because I was a young pioneer, to also follow in that thinking. So when he became a minister for finance and I was working in the international world, first with the World Bank and then the African Development Bank, we also had some interactions. And of course, when I became ambassador to the United States, he was still Minister of Finance. We are sad to see him go. He was a very eminent, very prudent. At the time when Ghana is facing financial crisis, people like him are the ones that built the economy of Ghana over 15 years. And it's a shame that any other group of people should come and decimate, big word, actually kill and spoil whatever Dr. Botwe and the PNDC stroke NDC governments built. Ebusian for Dr. Spio Gabra ena yewura Kwesi Botwe ya sabre Nyankopon ato ne nsade afrenum ena na womo pene krabra enam so nti no wode ensem itu dwa no che se wone no de na so medical so bomo pen wone ne ko school ba ko na mom na wono eye ne panyin ye ne nyina mu ohwe adwen to ato a ene adwensie bia na womo mienu si na so mo nyina ekoben krom nti no papa de ne rent me mfi ne dankan campo no said obepo adwuma edema PNDC aban ene NDC aban a wono sabre ye kase no yese obretwa wo nti no wadane ato ne benkom so a wokọ ne bofo nchonto no de wo kan ne se yewura ya ye friend Kwesi Botwe wabeye bi konti no abribia no e wo se wo mayi ye kan na wono so ne rure entimi emfi no da yet one sem no so ede amamo na yede ani echre mu ewo mampanyin abede echre
Dr. Mahmoud Bawumia wano so na kache na aban ya no ya MPP aban ba ye Dr. Bawumia echesa wo ya na fam die bia se be ya nkanka dumja adwumakuo ya wanom so wo man mu no akade biara obehia e wo dwumadie mu no aban ne betimi di ama wo na timi aboa wonom won dwumadie mu no eniema kwaso basahare so di ama wonom eno aka ho biente no adan ahoduo bi ya wonom sisi ye e wo Ghana National Fire Service adwumakuo ni mu ene Fire Academy and Training School baby a wo motete eye dumja adwumafo no sukuu mu ho no eye ade akobia bia nwuma ene adan ahoduo bi a wogidi ye se betimi aboa wonom won dable mu wasetena mu no won dwumadie mu ye nam so ntine Dr. Bawumia wa kire se wanyina ye tirimu popa ene da ye Sompa ya aban ne woni bi so obeboa se be ya wonom so dwumadie mu no bibia betimi akoso tote ede ama wonom Dr. Mahmoud Bawumia ede nsem we eka ho. Since the coming into office of our government in 2017, the Ghana National Fire Service has been given permission to recruit in excess of 7,000 personnel to augment the manpower strength of the service. 7,000 personnel since 2017. This demonstrates government's efforts of ensuring that the Ghana National Fire Service has adequate personnel to expand its operations to cover all districts of the country. When fires are kept at bay, lives are preserved, and property and investments are also protected. Let us continue to rally our efforts behind His Excellency the President, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, and the government in order to ensure prosperity for all. Let me also take this opportunity to thank the contractor on these projects, Kabore Construction, for the excellent and timely delivery of these projects. Dr. Mahmoud Bawumia mampenya be de chere and a watcher se aban ba ye efrinfin pienu ene dunso ne mono dumja adwumakuo no adwumayefo be se empemonsom ena aban etimi enam ne nsa so afa won adwuma ne nyina kire se aban no waya krado so obetimi aboa mo dwumadie mo no eniema etimi apagya ewo mu na eno echi no yewura Kabore Construction Alhaji Kabore ono so ono no mo de sa contractor nyina no ehye ne nsa na sa contract ne hye ne nsa enam so ma yewura Bawumia wode abasobode edema no se ebra no a wono so ehye ye no watimi aye ne sa pepepe ede ama wonom ebusia yewura Bawumia no si ye pepepe Kabore Construction panyi kwankyerefo ya wono eda no Alhaji Kabore wono so ede kakra etudwa efa Ghana National Fire Service wonom dwumadi ahodo ya wonom die ene edan a wode ahye won sa no kwan ya obefa so na wahwe so ye ede ama wo mu. I built two dormitories, one classroom. The classroom is 3-story building, and then a dining hall. The classroom is at the back. It's 3-story building, and then the dormitories. It will help fire service a lot because now the number of the dormitory and the dining hall, the classroom, will help them to do whatever they want to do. At first, I think they have difficulties in the dining hall, dormitory, and a lot. And now, I think that will be the thing of the past. But the most important thing is the maintenance, to keep it. That is the problem. Yewura Alhaji Kabore ena ebusuafo yekwo ekotie nanumo asem no yekwo ensem foforo mu. Deputy Speaker of Parliament Yewura Joe Wise wano so atu nanumu tuo de nsama tudwa no chese aban no enkebe ya breya ye kase wo biara watimi akwa driving license awie ana se bia wokita bi na mom ewu a wakwa renew no won hwe na tax clearance certificate requirement no watimi enfa bi man se be ya wano so no eto ahodo ya aban na jeje se be ya mpuntudwuma ahodo ya aban na wona ni so betimi ayede amatememfo no wanya sika dodo na etimi ede disa adwuma no na nya se dipa kakra bi ya wonum dwumadi ahodo bia ye de ani ase so bosumi bia ne akwaje wonum to okyeremu a eno no ede ahokyere beba sa enkofo no so ya aban no kran so no wontimi nya sika kase bia entimi emfa nya sa mpuntudwuma na wo hwehwe se obetimi ade aye amatememfo no Yewura Joe Wise ekasa ye ede fa to nsem ho. The level of income one end, and those are rules
Once we make the rule pegging the income, which is taxable, it does not matter who you are. It does not matter where you are. It is your responsibility as a citizen to contribute to the development of the country. It is a pity. It is a true pity that we tend to make politics out of these. I have not been long in this house. This is my fourth term. And I recall what Honorable Joe host told us while he was here. He said, when you are at my left, watch what you say, because when you come to the right, you'll be met with the same argument. This government doesn't need revenue. Yes, this government is desperate, but it must be more desperate. It should be more desperate in order to raise money to provide the things that Ghanaians want. What we should be asking is, how can we efficiently implement this tax so more revenue will be raised in? There's no point in being emotional about who or what, because if a taxi driver earns beyond the taxable income, he must pay his dues. If an Okada rider earns what is taxable, he must also earn his dues. I've heard those who say there are no revenue officers in their districts and constituencies. It may well be true. I don't know whether there's a licensing office at Tadaku. If there's no licensing office at Tadaku, but the driver at Tadaku can obtain license, he will be able to obtain tax license certificate. I am not bothered about who has to. What I'm bothered is, how can we efficiently and conveniently do it? I think that is what, as members of parliament, we should apply our minds and our intellect to. Do we need the revenue? Yes. If you look at the budget, even with all this revenue, if you're able to collect all of them 100%, it will still not cover all our costs. Achiame hina bedi echaya wono ewo mrasha bedwanye radio wise and our day and semi etu jasa aban hwe no onye to emfen flashen kafo officer wanom so ye adwuma wonom ete emfa so sebe ya mpuntu dwuma de hye ne hwe ni mu e de free aban nchen nom ne nsa betimi asoso na waye e de ama wonom so ewo kwan paso ye konsem from ne ya boawura mu ewo Bank of Ghana sikakra bia batan ye no so ewo my Ghana mu hase nom na nsa ya da wonom e de krata tententen ababonten na emu nsam a eke nyina no eni se mobile money ya e free se eye MTN fo eye Vodafone fo Tigo fo eni omunua enkaye wonom e de ba ye no wo kyerem sa ba beboa tememfo pankankan wonom mo wo my Ghana mu hase nom na wo kan na kyase wo ka kwan a wonom so eya adoma boa sebe ya wo biara wode momonu edi dwuma no wono so ne ho betimi ahare no na kyase wo kyerem a eya ade a wo mu ba ye niema eti se bia wakọ bank no wakọ bie bank account no wo mobile money ne sa pepepe e na se de wo kyerese wo ba ye no na obi wo ho akane no wode sika ekwa akoto ne mobile money so anase bia akwa yi de afi ne wallet so a yesi bia 1000 Ghana cedis enya ade a wo de no ebekọ so ni nyina no ene se bia won tan fa bi ento so enu nti na ya na eba ne sa no na eno e na wono ma kyerese se de woni bi kula e wo phone so no ya wan enke bia 1000 Ghana cedis ene bia bekọ phone so no wonom etre wo nkwa ba mu di amount enu to betimi de bese 2000 Ghana cedis ena ede atum obi ana so de no e bia na 5000 Ghana cedis ena na wodi tuma na se bia wo koyi a yase no na obetimi ayi obi wo de 10000 to na account mu a wo akoyi no yase da bi untimi nyine nyina de je se wo yi 5000 ne ansa na bi akina no watimi abayi di aka no wase ano so no yade a wono mutirem enti e yade a wotimi yi 5000 e wo wallet so a wonom so wo mutirem e de akọ 10000 na chese etimi aboa o de atwa to okora no ene wonom mo ye adwadefo ya wonom di sika kese so di dwa no wase obi wo ho ana ne de no so ye 10000 Ghana cedis eno e 100 million no eno na wotimi de to so awase ano so no wonom atremu ya betimi de 15000 Ghana cedis ena ede ato so anase bia ubetimi ayi ede afri wo phone no so eda ba akọ a won so pese okoyi ni nyina no eno ti wo kyerese wo ni nyina no eye hye pa ya wonom ede ba sebe ya nkanka adwadefo ahodo anase wo biara wodi mobile money no edi dwuma no won fa sika nkwahya wo ho na nkase bia me de 1000 to so amede ne de emfa ana me de 5000 to so emfente no me de hya me ho ama akronfo refo yi akoto ahyo so wan hwe yempo a na enkofo ehwere wonom kwan wose ni nyina da ebetwa ama amanfo so eho ayeha wonom enti wei eye de Bank of Ghana wonom ede aba ni nyina no woma womudi mobile money edi dwuma no eba beboa wonom ama bibibiara so etimi akoye Ebusia ye monwra mu ewo epoye mantem kropon kofodue mu na ehwo ena district minister ya brekwa na wode wani kyerem wo Ascension Presbyterian Church a eno ewo kofodua wono ena ye minister in charge
Reverend Justice Kwame Esumi na sem ena ye ken papa de nsama tudwa ena wono so ede kokobon sem ekre eye sukufo nyina se wono ma wono besuku ana wontade so wonpa entade ntianti ankwada abanso no se bi won ho akono sense na enchenam ana se sadin obehwe ne ye sheki ya bat ana se ye sheki yeto wase ni nyina no entimi emmoa ema suku nkwada no enkanka ne mema no wono ehun ntimi nto wonom ensua de enti no afia ya ye ba besima bia suku no akwada bia wo ni suku mu ho na wo di atade aso so opa ebesi wo no obewo nkonsa amwa kofie ama ne ma so atimi adie e de ama suku no. I'm taking decision that any child who will come to the school with a bad wretched uniform will go back home. Children need good parents. Children need care. Jesus was once a child. Jesus was once a boy, but he had good parents. I'm not saying all parents are bad, but looking at what is going on in our time, go to our schools. The children are no more respecting teachers. But nowadays, when you hear your teacher coming, you run and hide. But today, when a teacher is coming, the teacher has no power again. Now, government institution has taken the power of teachers, and teachers are dogs without teeth. They can't bite again. Bite, and the parent will come and beat you. Bite, and be sent to police station. Back, and be kept in prison. So now, we are having children who has no training. Then the Bible says, train the child the way he will go. When he grows, he won't depart from it. We have let our children unattended, so busy that we have no time for our children. The year 2023, let us strengthen the state institutions. One of this, I grew in a village about 20-50 miles away. There was no police station, but children were in good conduct. The kings, the chiefs, were on top of issues. The chief will play the gong, Baba Cheneno, Sunny Yako, Omaya Juma, Yakopra, Yakobofine, Yakodamusia, will be a beko. And the young Kofum, a brother young Kofum, there was a time in Ghana, institutions were powerful. Now our institutions are weak. With weak institutions, can never produce great leaders. And then the man, ye busy basa, wushe, a ye kuwa who don't come what to make a summer man set na, and then chroma and for munyashe. Nina can be better day, and a yanyate memo for that chain, one dom etime ababe do a may swat to Tonyama, a man and can cronsono, etime abaway, a district minister, ya one was a minister in charge, ewa Ascension Presby Church, ya no ewa kofodria, Reverend Justice, Kwame Esumi, and our day and semi etuja. Nebusiafo ne nsemi nyina to dwa wabra wode wani kyeremu e wo wonom empotam ho a Carol's night Yesu awoda ya chese no so no eya ade anyame ya adoma wo chena da ya no ya wono no ya ade na wonom so ehya ho fa enam so nti no wode ensem ewe nyina etudwa na dwumadie na se no atwotworo ruwa ni nti nyina da edoma ni monyam ekote kyerem dwumadie no eye nkoso eho na apoya mantem soafo ruwa ni monyam forset Kwame Echampon wono so ede ensem tudwa ya ni nyina mu no wose ba bia Beneza Nyankopon dia bedri wamo ma ya somdwe boa yeguso a yenom ano ene empuntuo egoso a eguso no anase ekoso no eyade anani so ya no so ho nsem wono so ede tudwa sei. Therefore wish to give your indulgence to support my vision for this region. You will agree with me that our region is unique and special in that we have very beautiful landscapes with sorted cuisines, with hospitality and tourism potentials associated with our proximity to the national capital, thus making the region a hub for national conferences and meeting destinations. It's therefore my vision to give our regional capital, Kuzurudia, a facelift by beautifying our town with greens, keeping our environment clean, just as someone delivered to us, and tidy, as well as putting some paint in our buildings. We've started some conversations on our coordinating council with our extended departments, and I believe the just approved budget line items have been made
for painting and beautification of the various structures that will work for. Sompa I pray that subsequent budgets will pursue the same. I'm also asking all MDCs to update their bylaws and summons. Anybody who flouts an environmental and sanitation laws Sompa discipline is FM. retained. I therefore plead with you to ensure that you do not infringe on laws that may affect you. Ebusiafo ye run monyanfo set a champion po ye matam soafo e na wono so ne dia ye kɔ ekotie ye wasugu so awuti anopa no nsia kase bo e wasompa 93.1 kumase sunya ne sompa 98.9 e wanso e kwaso amabuno mantamfo nyina ene eye ahafofo nyina so no buno po ye matam wonom nyina etimi enya ensemi bi etie eye Facebook sompa 93.1 anasa sompa TV Ghana wodi wani kiremo e wo YouTube so demo live eno eye Sompa TV yanko ensem foforo mu na yede ani ekiremu ewo Asen Central Mlasha Bedwane Yerua Kennedy akompre kwa Japan no so na kache penye yade na ni abrensa krodom ya wo prapetumi se etu ahene ni esi ahefo wonu betimi aye na dom ewo MPP amanyoko ni mu na wonu mato abayi na mena beketa Franka edi ama amanyoko no fimpi mionu ni aduonu nan mu watimi akwa akodi nkunim abedada ne mani edi ama omanfo ye ewo mayimo na wode ensem atudwa ni nyina da aye na ni so ade hunu ne bota ye paya wo edema oman Ghana de hye se yakopon ye na dom na watimi ewe ne be ye frag bella etimi kokɔ nanim agitumi no tena so biem ewo MPP amanyoko no edim se mampanyi a wo behwe ama ne nyina no etimi atoto ye nemmom na koma so ade abako ye no so eye ne bota ye kese pa ene se obetimi de sika wura nwuma mu na watimi abiebie nwuma ama enne mabunu dodo na no wotifie na waka wonsa hye won dam ni fam ni nyina ne se bi nso namba kire esense adwuma eni wo mayi mu no wonom so etimi enya bia ye amwa setena mu yedie wonsa etimi aka wapanyi kenda na ni so ade hunu nyina di wabra wahini kofi safo watena se ewo dwumadi a wato ne din se Kens hour ye no ye di no ewo fiduam hase nom sompa ha ya no wodada ne ma nam so nti no woni Yerua Kennedy akompre kwa Japan etwetwe nkomo nam so wode ensem wese nyina etudwa uya papa na zi no ho se obenya ketua bia ene kada bia benu me ye enweno ho se bia ni papa ba meda ma se ana so onama na eni Yesu Kristo kura no osa patafo no ayare emu ba ko pe especially omu ya build the economic way say branch ya na ya was every school a very important also memema omu every school America obi aye adwuma na me be kru ha as a politician me ba emrantie ne baba ebi awie school be 5 years omu tifie eno sa de agene jimedie kurani team ni say Ghana ebe create jobs na ma emrantie ne mabawa anya biaye na Ghana so afan 93.1 na se de bia no emrantie be wie school no mo da ho ti omu ma me nchen omu papa nchen esa omu ni confidence even patriotic say omu nya edobia mfa ma Ghana omu ye Ghana for ite de bia no omu ahokire so enti me mom de Ghana for abama me dia ye me si mani so ye tourism any agro processing de aguma e ba Ghana anti ni maba wo anya dia ye o hwe the 2019 when it declared the year of Usha Nipa group from October to Sompa 93.1 $1.3 billion in multiplied by so it will make about $5.8 million. But when we have not developed tourist sites. Ebusiafo Yerua Kennedy akompre ko Japan Asen Central Mlasha Bedwane ya breyimo wo priso betimi akita Franka de ama MPP amanyoko no ena yekọ ekotie nanumo asem no ye kwansem foforo mo ne ya boawra mu ewotara one media ya Sompa FM Sompa TV sunyane ene eye kumasi nyina ehwembi wonom empanyimfo nso ayadom ya si wo ya wono eda adwumako ya nom eye Dr. Blessed Foster wone ne empanyimfo DJ Tofiakwa ene empanyimfo akanyina timi akeka wonsase etimi nso so ajeje kakra ede free amanfo ho a eye ta one media foundation ya Sompa chede no wonom eda dane mania ne na no emakunafo
eyadia empempem wanom eba eye Sompa so ame hasenom ebeji wanom aya dia ya Dr. Blessed Foster wo edema wanom na eye nigye na eye nika na enhransem amafo to ma papa no da bia ya na meka me se wo mo aboa ne ho na ne nhra de kentenkuma etoatoa so ya kyese no enam kwamu a eba ba bia nyamede na bedru no obekoso apagya no atena ne nkwaban mu ebusuafo wa amana so ma kurafo nkwa ewo kumase asedom na enurada wasa atena ne nkwaban mu ya share Christ anase share Christ Foundation ya wonom so eye enyanka ya no ewo kokofu eye bekwa empatam ho watimi asesa eniema do sopo anya asemketwa de ama wonom se wonom so nye se be ya bronya breyimu enkwada nyankai wonom so betimi anya bibi de aka wono ama wode wonsa abro wa fru so watimi atonhira honyom de ama nyankopon na yewra de ensem wese nyina etudwa no wode eniema nyina so emma no ena Reverend Victoria Boateng wano ena yesiwo ede Share Christ Foundation nesaka nemen eni gye ya wode so mo no wasade na sie ene ensenkuo ene adwomtuo efa kasa so ede mayewra Dr. Blessed Foster ema ebison empanyinfo so sei a shaman crying, a mammy, ye, side you, dear. One may of Anna two, Miss I, victim, sir, and young car, nay, we say. The idea, me, me, who say, a idea, my tomb, a baby, baby, say, as a set, Miss, me, demicra, a two, a master for. If you say idea, no question, say, I am your bosom, and can't cast a drew and bra it is saying. No question, say, a bassana, one ray, grana. Betimi aye wo ho boni betimi aye wo ho boni enti ya fasa so ehun ni aya wudi we nu nyina mu ama sanye awrade a ebi a enipa binom antimi anyina mu ebinom abrabo aye basa nkola ni bi akodi nsenseme e wo baabi a enye wo mu intention but mama ne papa a wo mu ntem ana warejaye ebi a eba ntem ti ena amasa ohawo no ababe dru san kwala no so na me pe school pa se na me wo school na me yadi ti me ba be wie school me papa wo 2 years na me ma me school ni school for na me pese me ko school but na obi a ni bono ma obeteke na de be fa me so na afofo aboa me ti se de Sompa yenya Sompa fo ni mu adom ya nam oman hiri ya odugu ache so ama sese me so ya ba benya chefa wo mu no enti me ne me kuro the friend do ame me free do ame kokofu do ame Share Christ Foundation ma emofra needy for franco empanifo a ho trenti ama wo mu enti me enye te se de wo mu beti enya wo ani je no Reverend Victoria Boateng wano ene ye penjin kwantre for kwafari by ede Share Christ Foundation ena bra enuada wanom ensaka emu ahodo anwa diapers washing powder ene toiletries ahodo biscuit ahodo nkwada anuane ene eniema asort dodo na wuko Facebook Sompa 93.1 na etwagu ewo ho no ya wo mo hyehye ne ka mu emma no ne nsaka ye ene wode ensemi etudwa watch se ejabasati adoye wom ye rap Dr. Blessed Foster wone omahene yadubuache DJ Tofia kwa manager wo mu nyina ne mpanyifo nyina no wada wonom ase na Dr. Blessed Foster so ya no etere fa kwa ya asema nubra ene ha nyina da wotimi enya bi eso aba ema adasa ya no anase ye insight me kwa ya no wasi asedan kuto ena wode ema no na asem we se nya ha se no kwa na eso enuada yen kase ebo no ye fa edifri sunyane Sompa 98.9 na ekua nya akwa bro no ma ekasa no wo se enne nyame ya adoma no pe ya ekunafo a wonom so ewo sunyane Sompa chede no ebi eso omo so na obi fra mi se eyekumase ha na me so kumase ya wie eno ye sunyane ehwo na ekoso na ye boye homode se ye ne ye nua ba no ebekasa na ye bisa no ene ma se de ntoto ye si kwa ewo ho nso no ye bo ahomani mu a entimi ento ma ye ntine ye hwesa ye sanka wonom a enwumre brem no nsia kase ebo no wo betse e de afri ho life nti no wonom de emu nsem ni nyina no ebeba
somonti Dr. Blessed Foster nyankopon enkosoa enhraw na wontra won kwaben mu said ya woyama afoforo no Awurade enhye wanam no onye saa emfama wo ne wonchirima enyina ye kwansan foforo mu ana ye de ani echire mu wo de wani chire mu ewo second dia ye no ewo epoye mantamu a arahosam a efiri ho ba no enye de wo ba pinfo bi ya wo no wanya bese bosumi enum wo ba yi kwakosa ensuo ewo ebula mu ekwo wi a chire wa pahwe amu akwakoto ebula ni mu a watina nanom ensiedo na ebusuafo de araho kura ne se eya ade a na ebusuafo hu se woni fie nanso no omunim se bia wapie kwa baabi ana se bibi sente no wono hwe na kira kwan a wono mahu no ayese wo muto mo adwemu kakra kopem se ade a chiye ema wobi kɔ ebula ne ho kɔ hu se wobi dam ena wo mudim nika bebo amane a wonom ekohwe ya na eye efua amoaba ababa wa ya wanya mfinhia no aduasa nwotwe ya sabre ya ye kase no ehwemu anase ensem kyeremu kyera wagya nkwada mienu kura wa kyera na wosa afafura busuminum wakwa akopa hwe ebula ho ya kyese watina nanom ensiedo na wonom ebo moden efre eye atoyenchemu abuafo ma wonom ebaye wonom baye omuyi maame na kyese kanana eyade a ne ho mi nyina no atekwa wono so etine bofo na ensem ni mu ena ye ne code data edem secondary takra de metropolitan nadmo yera James Oben Junior etwetwe enkomo ena wode enkyeremu nyina ma yen ena wo kyese breya ye kasa de obi bebo amane na wonom kɔ ya sa wo ye ne we anasa rehusem we se yesi ne nteno wonom ama emu no so ya wonom ede akyeremu ewo afia kwanta mortuary ya wonom so edna kwakoto a wonom ekura ne mmom womo ehwe se hwehwemu biara esafata no wonom ede behyehyɛ so se beyampo no se ɔno ankasa ena bia wo tetoye ena ma ne kɔ wie sa na se bi mpo a obi enesum no sete sesen no wonom ede ho amanebo ebobo nte no ye hye yetiefo bo ye ne die kyire de be frato ewo sasem wese hu bia no yemfa enkame yetiefo na efu amoabai ɔkyeresa na wɔtɔn fish ewo empotam ho a wɔsagya nkwada mienu ewo akye nyankopɔn twede ampobasa yi adom onfa ne kra ensie na Abraham kukumo emfa emaye ebusuafo ekwan waresade ekrampo na empanyisi kowie ewo abobo na hasenom ena anopa no nsia brem kase bono yede esie bronya kase bokroje ena ya bekenkan ede amamo no yeso de yidie na ena sekese ena yede emma news crew ya wonom ewo Sompa newsroom ene eyesunya ne Sompa ekwanya akwan bro no mo chiame ni mo ene Rex mu nyina yenuanom amo nyina no yedamo asemo ka ho bi ena kase boy etime eba waboboa no ene anopei yero asante yebo Benedict wono so ene semufo panye beda na se PK wano ene trafide na chi echinchim ne fruma ede ema yesanso ena David oko MC ahwa wono ene toto ne mama yeko Facebook Sompa 93.1 anase YouTube Sompa TV ubetimi akọ yakan kasebo ya wie eda ho ntu betimi akọ na wakọ akọ kenkan bia anase bia wakọhwe se wa nya bre entie ye ene anopa yi a mi a metina se de ma no begu nsemi nyina ho asew ede ma mo no midin ene ohene yire maame ekua yeboa esiama na yeso de idie na ye kwa charity ejewa owo Ashtown SDA asore no enchenwa ne ene eye wa woda charity nyankopon kwaso enhraw wonya wadom omo oda yeso ne utirimu papa nyina wompa ye awobo nyina no ne eye wom ne nyina na Awurade ma ne mramu enfama oma impuntuo emra wabrabo wei efri wo yonku PK my PK ho and I was see yemfa emma happy birthday to you Charity ejewa na everyone so na ya yeboa dodo na efriend the Queen Queen ba kopel no and da Facebook ne so no owo Canada Nana ya yeboa name ba kopel owo Canada we efri meni PK nchen ye de ma nana ya yeboa the Queen ba kopel ehwo ene ye ne birthday nyankopon kwaso enhra wate oma wadom no enye kese ewo wo so Awurade ema na basa no so ewo wo so onfa ho bambo emu odro ento so de odo nsabe so bia no Awurade ema ne nye nhron tutu anamon ensi enhram na ba bia odo na besie bia so no Awurade emfa ho enchew kwa nana ya yeboa wodie eno no Queen ya wo Canada na we say so DJ Frankie happy birthday to you ene PK
ne dom kwa we David dear no MC why de o ya reham de on pepa ne nsa kwante no wano so ni nua preko pe DJ Frankie ene ne birthday ntino DJ David Sian kan cho sel do papa ye wo sre yankopon ahoden ne wo sra na dom ne nhra apomoden enkwatenten ya ahoden wom na ede ema we ne ya wawoden Erade emfa ene dai so wo mie kwan foforo emfa ma won siesie wa brabo se be ya won so ba be ye kese kosi se oba ye kese aye kese panti DJ Frankie won so wo dia David unua bema wo de ema wo eno no na me mame Salakoba boutique mommy mechia papa ye nyankopon kwaso anhraw wonya wadom owoye opposite ya Sompa ye ne di enhwene mu Salakoba boutique boutique ayeye no eni ema buho se benti kwa okrampo na wonhu de wonfa enti mommy Sompa eye asempa nipa fo nyina yase ya da wase papa ye se de wusi kura ye no ye ni so ye ni eje ho nti no yakopon kwaso enhra ye chia wo ne granny ene daddy sakoba nyina yakopon hwa mo na afie wieye mu onyamo adom ema no emro so ye ma mu nyina so efinhia pa na ye kwade enua bema ba ko wo se wo pe single room self-contained na onyabi wo buo krom so ame de chem so abrepo patase hyiaye so ene eye potemo ebembe sambro no nyina so a eyade na ni beje papa ye macro nyina eka ho nte no se wo bisa we no also on per agent efieru ananka se opese one wo daily dialect enti anu nte no bomoden na efre ahome wo bi o CPC ashton potemo so a nani ebeje ho number no 0242 053 877 0242 053 877 waso won pay agent ntono eya na ma hye no so e de amaya yeso de na me akasa me mame akosua dufie ma dufie ya wo esre so tone ma wo esre so dwom me ma wa finhia pa no nua mu nyina me mame nkaye anti abremfo nana abna ma adwocha mo ne abusuafo no nyina bretu abusuafo a mo wo sre so me chia mo nyina ma mo afinhia pa me ankasa me so me kunu nana ye bo a one na abusua me nkumafo mo wo ntensre so me ma wo mo nyina afinhia pa me sofo panyin Reverend Dominic Entry Lake Road Baptist wono na yes of panya wada ano me ma wo ne ho kani Mama Grace afinhia pa ene eye Baptist asafo ya wonom so wo kontase ene eye Southwest nyina Yakopon enhrayen na onhwe so omo ye ho ba wa bra ye ho ma asem afi won fi ntwa wo awie ye pa na esi avefoforo ne mo so a yetimi atoa na adwuma pa wode ahye yensa no eso nti no yetiefo nyina so yedamo ase ema mo afinhia pa Yakopon ye adomo a enwumre no si aka se bobrem obete e de afiri sunyane Sompa 98.9 na yeso de yi de PK my PK otoa so ado abo adwuma de bro nyanyom wode emma ye wantie bia ahwe ya owo beba beka o nte enwum na frafra wo bente ba na wutie ma owo ma nche emma metie me sorry makra mu nyina adam wase